Mbukeli uCardoso njengobona ke khona ke intini ke ugoalkeeper Williams ngapha ku right back uyena ke lapha ke umuntu aweshaya phambili ayishaya ithatha lapha ke yona ke kick off njengoba awu mathatha phambili uMayele ofaka uJesu number 9 wase DRC umbheke Mbukeli naye rikati uyadlala ngempela ofaka uJesu yona ke Pyramids soka lahlala ke ibhola ke Mbukeli la eLoftus First Stadium CAF Champions League Mamelodi funa ngapha ke uMahmud shake iphasi ngapha ngakutouchline sibheka ngapha ke ibhola manje ke bayaphambili ke ngejubana ngapha yena ke Eldin ukhona ke umdawu la eduze kwakhe umdawu ibhola ke livimba nje ngokukhulu kuzethemba madoda awusuka madoda ejika nalo ke ibhola ke umdawu phambili beyinhle la phasi baba livimba lapha ke leSundowns sibheka ngapha manje ke ibhola ke bashake through pass nala ithuba kakhe umdawu ibhola yakho umdawu elivimba ibhola ke eLishanawi elvimba ke ibhola ke eLishanawi Mbukeli omuhle ke umnyakazo wa offside kodwa hleli phansi ke iduku sifika ngapha ke ibhola manje kuyena ke lapha ke Adel Ali uyakuyena ke umdawu ngena ngaphakathi wayithela msobhetswayini ibhola elivimba lapha ke umdawu uyaphambili ngejubana ke manje ke umdawu umdawu wecenter ushaya iphasi 1 against 1 lapha ke uReyners wesenjani urezama ukushaya wasebenzisa lapha ke eLishanawi corner kick eyamasandawana sengime ngeinyawo Mbukeli lapha ke emuva yena ke uDabes yena ke Ahmed Said nansi ke ingozi la lapha ke Mayele na ingozi lavundla nobuso bomapali engikuthanda ngaye ke uMayele Mbukeli ke uyavela $1,855,000 rands sibheka ngapha ke ithuba manje ke la ke Pyramids sibheka ngapha ke uhambi ibhola ke zama ukushaya ivimba ugoalkeeper akasuki lapha ke ingozi baba elivimba na into wasebenza uLebusa Mayele sebenza ngempela ke lapha yena ke uLebusa ivimba ke Modiba phakamisa ke Modiba ufuna lapha yena ke uReyners uyedwa ke uReyners jika lapha ke uReyners waphasa kamnandi Sales zama ukushaya goal kick ubezamile ke umfana ke owase Brazil ngejubana manje Adel Ali kuyethina Adel Ali kodwa akatatazeli ke umdawu madoda khona hayi mdawu ibhola ke liphasile ke umdala ke Matthews uyaphambili ngejubana ke Matthews umdawu wecenter ngejubana ke Matthews uyaziphaselwa sala phansi ke Matthews unompempe ke uthina sala phansi ke uReyners uthini ke unompempe lapha uthi ke free kick uyinikeza ke amaSundowns ke Mbukeli Ayende Benasi free kick. Pogibel phakamisa amakhanda. Basebenza ugoalkeeper. uMayele madoda uyingozi. Bese phakamile neduku lapho. Phakamisa ke uRepero ngamakhanda wahlule ukuhita madoda ke uReyners. First game yakhe uReyners amaSundowns bebedlala lapha nayo ke ukuthi ke khona bangakwenza ke singakayi ke Kevin ongase kubathokozisa phakamisa ke Ayende ngamakhanda goal kick iya ke Pyramids Spenas ke throw-in Dobel possible fala para 18 yards nansi ke ingozi ke thina ke lapha ke mala ke thola Pyramids goal kick ethi ke ulibeka phakathi ke ibhola lapha yena ke Adel yena ke Ayende phakamisa Debs ngwana ngamakhanda goal kick bese khona ke offside lapha ke yakhe uKekana ushaya cross ke umdana noMazenjani mala ke thiba ke Repero kuyethina Repero balivimbi phola nangu Madiba bamvimba lale ke ithuba Repero lakha washo umzwendoda shaya Sundowns etibona ngibulala uRepero belivimba liza ke kuMadiba etibona ngibulala belivimba walithola ke uRepero zakhala isefo emva kwakhe eLishanawi ungathi ufunani Mbukeli elibeka phakathi ibhola lapha yena ke uRepero Mbukeli
sibheka ngapha ke uLebusi ibhola elinikeza ugoalkeeper wakhe elitrapha ngesifuba yena ke elaphana ke mbukeli uWilliams eliteka nje ibhola ke Williams. First game yakhe uWilliams swinger eyakhe ke uChibi njengoba ngishilo ke ukuthi ke ama set play adlala ke uyena lapha ke uChibi bheka phakamisa ke uChibi ngamakhanda goal kick khetha namadoda sidla nathi grandstand ayihita na amadoda wayo lapha ke aphuma lapha ke kwelase Egypt ke umdawu sala phansi ke umdawu na umdawu sikhathi esiningi beke vimba ibhola uphakamisa lapha ke ingalo yakhe esikhathini esiningi uzomele lokubheka umdawu ukuthi ke angaze athole ke yellow card kodwa lapha ke hayi number 2 yena hayi move fike la uze ke uphele ke umdlalo ukuze bathole ke iwin ovale phila ngapha ke uChibi phela lapha ke uChibi manje ke Tinathi zama ukushaya ke uChibi goal kick yawo ke Masanda man makuzohamba kanje SuperSport usuke bangabe izodliwa ke SuperSport nangalibambelele ke eCape Town City iyahamba ke SuperSport iya kuma playoffs owawo ke lapha ke Masanda 1 Arrows na ishaya isikhukhune ngo-3-0 empeleni ke lapha ke ngo-3-1 welibamba nje uCruz Ethemba lapha yena ke ugoalkeeper ke Williams ogijime ngempela ke lapha yena ke uReynolds uyangena ke uPeter Shalulile bula ngaphansi ke uReynolds uyangena ke uBilly Mandoza bula ngaphansi ke uSales faka abadlali ababili ngesikhathi esisodwa ke ucoach uCardoso uChibi Boket phosile faka kuyeTinathi sebenza ke uLebusa lapha ke emuva zama ukushaya Boket vimba ke ugoalkeeper yena ke lapha ke uWilliams owayo ke Sundowns bezamile ngempela lapha ke thola ke goal kick Sundowns hey uyapho Williams uyamkhuza umdawu ngoba uyabona ukuthi umdawu ngathi mhlambe ke lapha ke njengobona ke esele phansi kaDeli uyakuyena uthi hey sibheka ngapha ibhola bangena ngaphakathi sibheka lapha ibhola manje baliphakamisa ke Tinathi la ingozi lakha egcine